se naspala. Zdaj si probam delati keto vsak večer, ko grem spat, zato ker se fulkrat zbudim občutek, so mučkane lase in to sigurno ni fajn za lase tudi. In ja, fajn je, da se narediš keto, ne zdaj oni visok čop. Keto lepo, tako da ne plešejo, pa se ne drgne skozi, pa nekaj izvijajo. Zdaj pa zlagam tukaj cote, direkt sem vstala, pa sem začela zlagati, da pospravim to. Pol bom šla najprej montirati video, pol pa še malo pospraviti stvari, nesti v klet. Ja, in pol bo ta prišla Maja pa Sašo, tako da. Evo, jaz malo prestavljam obleke, te bolj tople, zimske, na te višje obešalnike, ker jih ne rabim toliko, tako da moram malo prestaviti. Te jakne bom vzela nosila. Vzela dol. Čisto dala gor. Never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you at the door. This time I'm sure, yeah. Ok, sem zmontirala video, naložim ga še. Maja pa Saš prijata, jaz pa še nisem nič jedla, ura je, ne vem, pol 3, ful značna. Tako da si bom naredila špagete s kozicami. Vzela zmrzovalnika. Tu sem pa pripravila tako, to sem zadnjič Ikei kupila, čips, keksi pa bomboni. Nimam kaj sladkega brez laktoze, to ni brez laktoze, tako da sem bombone vsula na ta nikjut. Tako da to bo šlo na mizo. Edino, tam imam še papir oziroma neke smeti še zanesti. Fajn bi bilo, če bi tudi bio odnesla, tako da bom po moje, mogoče, ko bo ta prišla, bom itak šla dol, tako da ja. To bo počasi skuhano, tako da malo lahko začnem delati kozice. Špageti so narejeni. Dzin! Kaj, Dzini? Bolj pa če na random ostane in... Hello! Ja, ti pustimo malo. Evo, stala sem sama. Zdaj bom pa... Naslov se moram samo še za video spomniti, pol pa... Bom malo uživala, po moje še na balkonu, kak je čudno, ko je sonce še tako visoko, pa je ura malo čez 6. Mogoče bom malo brala. Nimam nekaj v planu drugega, tako da bi šla hoditi, ne vem, ker grem pol fitness. Mogoče grem hoditi, se ne vem. Glavnem tako chill. Kako sonce nažiga. Tunine kruh, kaj sem naredila. Enega sem pojedla, čeprav sploh nisem bila lačna. 3 so mi pa še ostali. Dobro. Tako. Ja, igrali smo se ono igro Labirint, ampak je Harry Potter pač edition, kako se reče. Pač drugače Labirint, navadna igra. In smo na YouTube pogledali, kako se igra, ker noben od nas ni znal. In ja, ful zabavno, če imaš koga za igrati. Meni je sicer šlo ful slabo. Mislim, nisem mogla priti do svoje sličice, ampak ja, tako da sem sprovala tisto igro, zdaj pa ja. Nisem navajena, da sem fraj tak cajt in pol. Je čudno. Evo, zagrela sem si v airfryerju en tostek, malo imam še tu kumarc pa gobic. Zdaj pa gledam neko serijo na Netflixu. Gledam naslov. Conversation with a Killer. To prvo. To? Ja. Glih sem začela 10 minut, tako da ne vem še. Pol pa fitness, ko se hrana poleže. Spomnila sem se, da sem si ta sladoled kupila, tako da dajmo ga probati skup. Jaz ful nisem tako za sladolede, sem nam te, ko so tako mehki, me je kar bolj zanimivo jest. No, sem odprla.
Ima okus po pač kukijih, ampak ni oni ful močen. Jaz sem se bala, da mi mogoče ne všeč. Bi bilo tudi za kavo. Jaz nisem človek, ko bi pojedla celo šalico sladoleda, no, pač ni mi tok. En velik košček sem dobila. Sem ne vem, kaj je bilo. Okej. Tam sem kar v pomivalca zdelala. Ne rabim pomivati. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. Yeah. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Oh yeah, yeah. Why do you expect me to when I'm over you? Can't you tell by the look on my face that I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. It's been chaos from the start. Can't believe I made it this far. Guess I needed it to see who you really are. Breaker of hearts, yeah. You made your bed, now lie in it, baby. Rest your head, let it dream about me. 'Cause I'm fed up with you crazy. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. Nazaj iz fitnessa sem zadnji stroj laufa, ponavadi ga bolj tako proti večeru zaženem, ker je baje bolj poceni elektrika. Celo nekaj mi je ratalo posnet v fitnessu spet, mislim spet, ne vem, da mi je nazadnje, ker sem šla tako pozno, da sta samo 2 punci bile, vseeno mi je bilo malo nerodno, nisem vseh vaj, 2 vaje sem samo posnela tako na hiter. Zdaj pa ful se mi, ne morem piti zdaj sladkega, ne morem šejka proteinskega spiti in sem ono, vseeno hočem nekaj beljakovin dati v sebe, ker sem delala noge pa rit. In ja, sem si naredila tak narezek, bom rekla. Malo pršuta, sir, en tak kruhek, ga imam še od zadnjič, ko sem delala cheeseboard iz špara, kumarce, pol imam tu je tak skoraj kot neki mentaler pa 2 trde kuhane jajce. Zdaj sem dala rumenjak, zato ker se mi zdi, da je pol pretežko mi, tako da. Ja, pa še stanke šampanca imam, tako da. Nice. Ok, jaz grem spet na obalo. To je moj outfit, danes je tak bolj, kak bi rekla, ne vem, bolj mladost. Ta majčka mi je ful fajna, mislim, tako fajn mi stoji, malo je bolj kratka, nove hlače, zaenkrat so cool, ne bom si dala pasa. Nimam leder jakne, se mi zdi, da bi leder jakna ful pasala, ampak ne vem, ki jo imam, po moje doma, tako da ne vem še, kaj bom v glavnem. Moram iti. Evo, Goca me je pričakala s kapico. Samo malo se zabija bustro. Nisem najedla očal, pa ima Goca ene ekstra, tako se mi kar paše. I was lost in a city dream and I was at home again beside the street. Se ne da naj vsi gledajo, ampak. Evo, Rovinjo smo. Mi smo šli na slovensko obalo, ampak smo šli do Rovinja. V glavnem prišli smo v Rovin. Ni tako toplo, v avtu nam je bilo ful vroče, zdaj pa sem si jakno grdala. Nisem še nikoli bila, tako da. Gremo, fina. Jasmina. First time when I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Kaj pa? Ej, Loving you has never felt lepa more si. Woke up lonely
Tis, kjer je? Mi smo nazaj v Sloveniji. Smo prišli na sončni zahod v Izolo, v bistvu. Prav smo izlet v Koper, pa smo malo zašli. Wow, se že zdi lepo, ne? always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us? Evo mene nazaj, ful je bilo lepo in ful fajn dan. Nisem vedela, da je Rovinj tako blizu. Pač, jaz imam do Rovinja toliko, ko imam pa do Koroške. In nikoli nisem šla. V glavnem, ura je 10, se mi zdi. Šla smo še pol v Izolo na sončni zahod, a se sem bojela. In zdaj spet jem to. Mislite, da sem načela, ne. Ampak vseeno bom en narezek pojedla, malo Netflixala. Pol moram malo, da imam neke obleke za pospraviti, pa umiti se moram. Jutri prije pa bratranc, pa nečakinja njegova, tako da okoli 11 prideta. In ja, to je to. Ok, rekla sem, da moram malo pokomentirati moje 30. Tako najbolj pogosto vprašanje, odkar sem 30 je, kako se počutiš in kako je zdaj, ko si 30. Čisto isto pa, ko sem bila 29. Čisto isto, ampak ne vem, tako sem si mogoče, ne bi rekla ciljev zadala, ampak sigurno se mi zdi, če primerjam zdaj 30 z 20, pa pravi, da so 30 tako 20 z denarjem, če nimaš otrok. Tako da jaz se strinjam, še vedno se počutim isto tako fizično in to, s tem, da pač si malo bolj odgovoren, lahko da imaš malo več denarja, oziroma imaš denar, prej ga nikoli nisem imel, recimo, ne vsi, ampak imaš možnost zaslužiti denar. Kaj bilo zdaj, kaj sem hodila reči? Ja, mogoče en izmed mojih glavnih ciljev je sigurno, da grem na en dopust, da grem nekam z letalom, malo na Hrvaško. Zdaj sem že te izlete sem že malo uresničila. Pa to, da mogoče za sabo pustim vse stvari, ko so me mogoče prej malo tako težile oziroma nazaj držale, da se pač, da ne zapravljam cajta. Sigurno, to je en izmed glavnih stvari, da ne zapravljam cajta. Ja, kdaj moraš kako napako narediti, kaj, ne vem, ko si misliš poloh. To je bilo res potrata cajta, ampak zdaj ful nasplošno govorim, vem, ful nadležno, ampak včasih moraš kakšne stvari pustiti privat, bom rekla. Pa jaz sem dosti taka odprta oseba, se pa tudi znam malo zavarovati, bom rekla, pred raznimi stvarmi, komentarji. Kaj je point? Vladnem, isto se počutim kot pri 29. Ja, to sem še hodila reči. Zdaj sem si zadala cilj, vem, vsi se vražamo te, to. Ampak jaz rabim disciplino, tako rabim urnik tedenski, ali pa moram vedeti, v sredo imam video. V soboto imam video, dobro, večinoma sredo, sobotni je tak, vsake 2 tedna. Sem si zdaj rekla, naslednjih 6 tednov bom vsak dan delala neko aktivnost, ali grem fitness, ali grem laufat, ali pa grem hoditi, ampak če grem hoditi, moram narediti 10.000 korakov. En obrok bom zamenjala za proteinski napitek, torej beljakovinski napitek, pa drug teden si bom verjetno probala narediti meal prep. Jaz nisem sicer, jaz si rada sproti kuham, ampak kdaj, ko ti cajta zmanjka, pa je fajn, da greš v hladilnik, pa imaš cel obrok, ki je zdrav, ki ni shit. Ker takrat, ko nimamo cajta, hitro posežemo po teh hitrih stvarih, ko nisi najboljše, tako da ja, malo se, realno zdaj pa res zadnji cajt, da se na poletje pripravim, tako da. Ok, ta video to končujem, te sobotni so pač malo krajši, ker odvisno, kaj se dogaja, ampak mislim, da je bil lep video, ga je bilo fajn montirati. Jaz tudi zaradi tega ful rada snemam in to objavljam, ker mi je pol čez nam neki cajt, tako že malo pozabim na te stvari, mi je tako fajn nazaj gledati sploh te izleti ali pa s kom kam grem. Se na toliko snemam, imam pa nek spomin, pač ker ne rada okoli drugih toliko snemam, ker se mi zdi. Pa se mi, mislim, tisti, ko noče itak povejo ali pa tudi vprašam, ampak moraš tudi uživati v trenutku, ne sam tam nekomu kamero tišati v glavo, plus ne vem. Se izogibam temu, da druge snemam, ker to sem se odločila svoje življenje dati, ker tega. Dobro, zaključujemo tu, uživajte in hvala. Missing someone